چند پس از جنگ یکم جهانی در اولهای سالهای بیستم دستلرها در شورای اویلوی تصمیم گرفتند که تجارت اویلوی تشکیل کرده پایافزال دوزند. اولین محصولات اویلای دستلر این تپچکا و پایافزال ارتوپدی برای تربیت ورزشکاران معیوب بود. مواد برای آنها لباسی نظامی از کار برآمده و پاداشها از شینه‌های کهنه ماشین آماده کرده می‌شدند. در این تجارت اویلوی نقش اساسی را برادران آدولف و رودولف دستلرها بازیدند. در سال 1924 آنها رسما فابریکای پایافزالی گبریودر دستلرها به قید گرفتند. دو برادر که خصلت‌های مقابل داشتند یکدیگررا پوره می‌کردند. آدولف استحصالگری آرام و متوازن بود، در حالی که رودولف فروشنده فعال و معاشرتگر خوب. در سال 1925 آدولف اولین بوتسه دنداندار را برای فوتبالبازان یکمین شده در جهان اختراع کرد. مدل فوتبال خود را به راحت نشان داد و در یکجایگی با پایافزال گیمناستیکی محصولات اساسی دستلرها شد. طلبات به پایافزال آنها آنقدر زیاد بود که آنها در سال 1926 توانستند فابریکایی سازند که در آن 25 نفر کار کنند و در یک روز تا 100 جفت پایافزال استحصال نمایند. در سال 1928 پایافزال‌های برادران که یکجایی با جوزف ویتسر تهیه شده بودند پاتنت آلمان را گرفت. در المپیادای تابستانه سال 1928 در آمستردام پایافزال برادران بار اول در رویدادهای بزرگ ورزشی پیدا شد. در این مسابقه کارالیچ رادکه اولین مدال طلا را در ورزش سبک در پایافزال آلمان به دست می‌آورد و رکورد نوین جهانی گذاشت که تا سال 1944 دوام کرد. در المپیادای سال 1932 در لس آنجلس ارتور یوناتی آلمانی که با پایافزال دستلر هنرنمایی میکرد در دویدن به مسافت 100 متر سوم شد. این اولین موفقیت بزرگ معرکه تبلیغاتی و بزرگترین رکلام در اساس همکاری با ورزشگران بود. بعداً در بازی‌های المپیایی سال 1936 در برلین دونده آمریکایی جسی اوینز با پایافزال دستلر 4 مدال طلا به دست آورد و 5 رکورد جهانی گذاشت. پایافزال اوینز اول تمغه مالی خود دستلر را با 2 رخ استحصال کرد. در آخر سالهای 1930 فروش فابریکای برادران دستلرها از 400,000 درهم گذشت. در گرتسوگناورخ فابریکای دومی دستلر کشاده شد. در مجموع کارخانه آنها هر روز 1000 جفت پایافزال استحصال میکرد. پس از سرشوی جنگ دومی جهانی صرف نظر از آن که هر دو برادران اعضای قطعی حزب فاشیستی بودند، заводهای دستلر از جانب فاشیستان مصادره کرده شدند و خودی برادران به فرانت رفتند. در یکی از کارخانه‌ها فاشیستان کوشش کردند که استحصال دستگاه‌های گراناتومت‌های ضد تانک را تأسیس دهند، اما تجهیزات завод برای چنین استحصالات مطابق کرده نشد بود. از این رو آدولف پس از 1 سال برای استحصال پایافزال تعلیمی برای سربازان آلمانی از ارتش برگردانیده شد. شهر باواریا گرتسوگناورخ به منطقه اشغال آمریکا افتاد. رودولف در اسیر یک لاگر جنگی ماند. завод دستلر طبق شرطهای جبران به ایالات متحده 1000 کنک خاکی را استحصال کرده می‌فرستاد. همچنین جبران پولی برای اسکیت‌ها وای از ارتش ایما لوازمات‌های جنگی کارنشایم را می‌گرفت. خیمه‌ها، دستپوشک‌های کهنه بیسبال و غیره. در سال 1946 اشغال به آخر رسید. رودولف از اردوگاه اسیران برگشت. برادران از مجبوری قریب که تجارت اویلوی را از نول آغاز کردند. پایافزال‌های دستلر باز از باقی‌مانده‌های مهمات جنگی ساخته شدند. با 47 کارگر به جای معاش محصولات می‌دادند. در بهار سال 1948 چند پس از مرگ پدر برادران بنابر جنجال از هم جدا شدند. رودولف فابریکای نو را گرفت و آدولف کارخانه کهنه را گرفت. آنها راضی شدند که نام و رمز تجارت اویلوی را استفاده نبرند. آدی به شرکت خود آداس و رودی به شرکت خود رودا نام گذاشت. اما پس از چند ماه آداس به آدیداس تبدیل یافت که کوتاه شده آدی دستلر است و رودی پوما شد. همین طریق برند مشهور جهان در آن زمان دستلر موجودیت خود را قطع کرد. خودی برادران تا آخر روزهای خود درباره سبب‌های جنجال خاموش ماندند. شاید رودی هیچگاه نتوانست آدی را بخشد که او را پس از جنگ با استفاده از شناسایی با افسران آمریکایی از اردوگاه اسیران نجات ندهد، یا شاید آنها نمیتوانستند میراث پدرشان را تقسیم کنند. در هر صورت پس از پاش خوردن تجارت اویلوی به استثنای سود برادران دیگر به هم صحبت نکردند.
Puma ва Adidas рақибони ашадӣ шуданд. 18 августи соли 1949 Адольф дурахро ба эмблемаи Dassler гирифта 3 рах илова кард ва натиҷаҳои онро ҳамчун рамзи Adidas патент кард. Давраи аз ибтидои солҳои 1950 то охири солҳои 70 давраи афзоиши босуръати Adidas буд, ки бо як қатор навовариҳо дар пойафзоли варзишӣ, ки Adi Dassler таҳия кардааст, такмил ёфтааст. Яке аз муҳимтаринҳо ҷорӣ кардани дандонаҳои резинии нионӣ ба ҷои дандонаҳои пӯлодӣ. Чунин пойафзолҳо хеле сабуктар шуданд. Ширкат инчунин пойафзолҳои футболбозӣ офаридааст, ки барои футболбозӣ дар шароити номусоиди обу ҳаво мутобиқ карда шуданд, масалан дар ҳавои барфӣ, боронӣ ва ё дар болои ях. аз соли 1952 инҷониб ширкат истеҳсоли маҳсулоти дигарро бо бренди Adidas оғоз намуд. Аввалин кӯшиши диверсификатсия сумкаҳои варзишӣ буд, гарчанде ки пойафзол маҳсулоти асосӣ боқӣ мемонд. Адольф дар ҷустуҷӯи шарике буд, ки истеҳсоли либосро ба уҳда гирад. Ин соҳиби як корхонаи насоҷӣ Вилли Селтенрайх буд, ки ба ӯ адди 1000 костюмҳои варзишӣ бо 3 рах дар баробари остин фармоиш дода буд. маҳсулот хуб фурӯхта шуд ва шарикон якдигарро чунон писандиданд, ки дере нагузашта Селтенрайх танҳо барои Adidas либос истеҳсол мекард. Дар ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 1954 дар Берн тими миллии футболи Олмон, ки бо либоси Adidas пӯшида буд, бори аввал қаҳрамони ҷаҳон шуд. Ба ин навовариҳо дар лекрамаи Adidas пешравии хеле зиёд шуд. чанде пас аз ин ғалаба фурӯши пойафзолҳои Adidas аз 800 ҷуфт то 2000 ҷуфт дар як рӯз афзоиш ёфт. дар соли 1956 Adidas бо iOS созишнома дар бораи таблиғи Adidas дар Олимпиадаи соли 1956 имзо кард. Инчунин имсол Adidas аввалин созишномаи литсензиониро бо корхонаи Норвегия дар Ҷорвик ба имзо расонд ва ба зудӣ Adidas дар Фаронса ба истеҳсол шурӯъ мекард. дар охири солҳои 1950 Adidas бо истифода аз маъруфияти афзояндаи варзиш ва набудани рақобати ҷиддӣ ба бозори ИМА ворид шуд. Пас аз он Puma низ ворид шуд, аммо бо муваффақиятҳои камтар. дар охири солҳои 1970 ширкат соҳиби 24 фабрика дар 17 кишвар шуд. дар як рӯз тақрибан 200 000 ҷуфт пойафзол, инчунин либос, туб ва сумка мефурӯхт. соли 1970 туби Adidas Telstar туби расмии ҷоми ҷаҳонии футбол дар Мексика мешавад ва соли 1972 Adidas сарпарасти унвони бозиҳои олимпии Мюнхен ва тими миллии ФРГ қаҳрамони футболи Аврупо шуд. дар ин сол трефоли машҳури ширкат пайдо шуд. 3 барг аз мавҷудияти ширкат дар 3 қитъаи ҷаҳон шаҳодат медиҳанд. дар соли 1974 футболбозони олмонӣ, ки пойафзоли ширкати Adidasро пӯшида буданд, бори дуввум қаҳрамони ҷаҳон шуданд. дар соли 1975 Адольф Даслер узви фахрии Ассотсиатсияи молҳои варзишии амрико шуд. ин аввалин ғайриамрикоӣ дар Ассотсиатсияи молҳои варзишӣ ба ҳисоб мерафт. соли 1976 дар бозиҳои олимпӣ варзишгароне, ки либосҳои Adidasро ба бар мекарданд, 75 медали тилло, 86 нуқра ва 88 биринҷӣ ба даст оварданд. соли 1978 Адольф Даслер вафот кард ва завҷаи ӯ Катарина идоракунии ширкатро ба уҳда гирифт. бо марги муассис дар ширкат буҳрон сар мешавад, ки пеш аз ҳама дар ин ҷо рақибони ҷиддӣ ба вуҷуд меоянд: Nike ва Reebok. дар солҳои 1980 маъракаҳои таблиғотии хашмгинро дар Амрикои Шимолӣ оғоз карданд. дар охири 10 сола онҳо 50% бозори пойафзоли варзишии ИМАро ташкил медоданд, дар ҳоле ки ҳиссаи Adidas то 3% коҳиш ёфт. дар соли 2001 Ҳерберт Ҳайнер раиси шӯрои директорони ширкат таъин карда шуд. таҳти роҳбарии ӯ ташаккули шабакаи савдои чакана оғоз ёфт. ду мағозаи аввалини Adidas Originals дар Берлин ва Токио соли 2001, соли 2002 дар Нью-Йорк кушода шуданд. дар моҳи августи соли 2005 Adidas ба маблағи $3.8 миллиард 100% саҳмияҳои рақиби худ Reebok Internationalро харидорӣ кард. гирифтани саҳмияҳои Reebok ба Adidas имкон дод, то ки ҳиссаи худро дар бозори муҳими маҳсулоти варзишии амрикоӣ то 20% афзоиш диҳад ва то ҳадди имкон ба раҳбари бозор Nike, ки 35% назорат мекард, наздик шавад. инчунин дар соли 2005 ширкат аввалин пойафзоли коркарди микропротсессории Adidas Yak-ро дар ҷаҳон муаррифӣ кард. дар соли 2006 ширкат таъминкунандаи расмии либоси NBA шуд. соли 2015 бо NHL Лигаи миллии хоккей чунин шартнома ба имзо расид. дар соли 2008 Adidas шарики расмии ҷоми миллатҳои Африқо ва Adidas ва ABBA
туби расмӣ ҷом гардид. Варзишгарони 9 тими миллӣ бо либоси Adidas муҷаҳҳаз буданд. Айни ҳол капитализатсияи ширкат ба $56 миллиард мерасад, ки даромади солонаи ширкат зиёда аз $5 миллиардро ташкил медиҳад. Дар айни ҳол қариб ҳамагон медонанд, ки Adidas чист ва либосу пойафзолҳояшро ба таври васеъ ба бар мекунанд. ин буд таърихи пайдоиши Adidas. умедворем, ки ба шумо писанд омад. Дар канал обуна шавед ва моро дастгирӣ кунед. дар зери видео нависед, ки ба шумо маҳсулотҳои кадом ширкатҳо писанд аст ва барои чӣ.